Hello abashoramari, ubushize twababwiye bimwe byerekeye Bitcoin mining, byerekeye crypto mining, by'umwihariko Bitcoin mining. Tubabwira uburyo ushobora gukora mining kuri Binance ukoresheje uburyo bwa cloud mining. Hanyuma uyu munsi tugiye kubabwira ibihugu 10 bya mbere bikora crypto mining, by'umwihariko Bitcoin mining. Nkuko mubibona rero, igihugu cya mbere n'ubundi gikora mining hagendewe ku muriro ukoreshwa, hash power ikoreshwa, murahasanga Amerika n'ubundi USA ku bintu bijyanye n'ubukungu. Ni kimwe mu bihugu bya mbere byadopse iyi technology ya blockchain, Bitcoin, crypto muri rusange. Rero no kuri mining nicyo gihugu cya mbere. Iyo unarebye ama companies zikora mining ziri muri Amerika usanga ari nyinshi cyane. Numvise ko n'ubundi BlackRock ifite imigabane myinshi cyane muri company 5 za mbere zikora Bitcoin mining Kwisi. USA rero nicyo gihugu cya mbere na hash rate ya 37%. Igihugu cya kabiri ni Ubushinwa, nacyo murabizi, by'umwihariko muri Hong Kong. Ni ahantu igicumbi cya blockchain, ni ahantu crypto yashinze imizi, ku buryo Ubushinwa buri gukataza cyane mu kwadopta Bitcoin, mu kwadopta crypto, mu kwadopta imikoreshereze ya crypto muri rusange, by'umwihariko mining. Murayibona ko ifite hash rate ya 21, akaba ari ya kabiri. Ya gatatu rero ni Kazakhstan. Kazakhstan ifite hash rate ya 13. Hanyuma iya kane ni Canada, ni igihugu cya Canada, gifite 6.5%. Igihugu cya gatanu ni Uburusiya, gifite 4.7%. Igihugu cya gatandatu ni Ubudage, gifite 3.1%. Izi ni hash rate. Hanyuma igihugu cya karindwi ni Malaysia, igihugu cya 8 ni Ireland, igihugu cya 9 ni Singapore, hanyuma igihugu cya 10 ni Thailand. Ibi bihugu rero nibyo bihugu bya mbere ku isi bikora mining cyane, hagendewe kuri hash rate. Hagendewe kuri hash rate zikoreshwa kuko ni nazo zigaragaza uburyo ibihugu bigenda bikora mining. Abaturage b'ibyo bihugu bagenda bakora mining, companies ziri muri ibyo bihugu zigiye zitandukanye. Rero 6.3 isigaye ni kwisi hose hatandukanye, ibihugu bitari muri ibi 10 byose byihariye 6.3 konyine. Kari munsi yako Canada yihariye, kuko Canada ifite 6.5. Turebye kuri Bitcoin Mining Council, iyi ni council n'ubundi yibumbiyeho amakampani menshi, harimo Algo, by'umwihariko amakampani akora Bitcoin mining. Murasanga n'ubundi data history y'uyu mwaka, cyangwa statistique y'uyu mwaka, by'umwihariko mu gihembwe cya mbere cya 2023. Murahasanga ko iki gihembwe gishize company za mining zinjije biliyoni 4.5 z'amadolari. Hanyuma imigabane ya mining, imigabane y'amakampani akora mining, stocks zazo ku bantu bacuruza stock market, ku bantu ba trading stock market, murazizi za Riot, za Marathon n'izindi zigiye zitandukanye, zazamutse 185% mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2023. Hanyuma abantu ba mining Bitcoin cyangwa Bitcoin mining yiyongeyeho 43%. Bitcoin zabaye maned mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka wa 2023 ni Bitcoin 168. Nicyo nabwira kuri Bitcoin mining, by'umwihariko ibihugu 10 bya mbere bikora mining. Nkuko mwabibonye ko Amerika ni ya mbere, hagakurikiraho Ubushinwa, hagakurikiraho Kazakhstan, hagakurikiraho Canada, hagakurikiraho Russia, hagakurikiraho Germany, hagakurikiraho Malaysia, hagakurikiraho Ireland, hagakurikiraho Singapore, hanyuma Thailand ikaza
ari ya nyuma. Rero nyuma yo kureba ibihugu bya mbere 10 bikora mining, reka n'ubundi dusubire kuri ya cloud mining yacu, ya cloud mining service yagenewe n'ubundi abantu badashobora kubona umuriro w'amashanyarazi, badashobora kubona electricity, ku buryo bashobora gukora iyi mining, badashobora gukora iyi business ya mining. Cloud mining n'ubundi ni uburyo bwabashiriweho kugira ngo bashobore kubikora. Kuri ubu rero company ibikora neza ku buryo ushobora kuyijoininga ugatangira ugakora mining, niyo bita daily miner nkuko muri kuyibona. Iyi ni daily miner. Daily miner ni company n'ubundi ikora cloud mining. Murabona ko hano naguze hash rate, reka nze turebe, naguze miner hano, miner yanjye. Cloud mining mwibuke ni bwa buryo umuntu udafite mining farm cyangwa udafite imashini physically ashobora kuba yakoresha nawe akamininga zino asset, bitamusabye kugura mining machine, bitamusabye gukonsoma umuriro, bitewe n'izindi ingaruka zitandukanye zishobora gutuma bitaba. Nkuko mubibona rero mfite mining hash rate imwe ifite hash power, total power consumption 23,580. hanyuma iyi mining machine ni kuvuga ngo impa amadolari 19 buri munsi, agenda yiyongera kuko iyi mining machine yanjye igenda ikora compounding, ni ukuvuga ngo ariho niyo yifashisha ikora mining. Niyo mpamvu agenda accumulatinga. Nabanje bwa mbere nabanje kwinjiza 18.2, hanyuma ubwa kabiri ninjiza 19.6. Ni ukuvuga ngo rero agenda accumulatinga ku buryo nka nyuma y'umwaka ushobora gusanga ari amafaranga menshi. Iyi daily miner rero ku investingamo n'ubundi kugura hash rate uhera ku madolari 25. Wamara guhera ku madolari 25 ukajya ubona inyungu ya 1% hagati y'amadolari 25 n'amadolari 5,000 ubona 1%. nkuko hano muri kubibona, hano ni 1% yayo nari mfitemo. hanyuma hejuru y'amadolari 5,000 ubona 1.7%. hanyuma ubikuza buri munsi, inyungu zibona buri munsi. Ukora deposit ukoresheje crypto, ukanabikuza ukoresheje crypto. Iyi daily miner ni service nziza, ni company ifite n'ubundi mining farm iri physically, hanyuma igatanga n'ubu buryo bwa cloud mining ku bantu badashoboye gukora izi service. Mwibuke business zo muri crypto ziba ziri risky cyane, niyo mpamvu ugomba kuinvestinga amafaranga ushobora kwihanganira guhomba, ukinvestinga amafaranga watekerejeho neza. Murakoze cyane rero ku muntu ushaka gutangira gukora cloud mining, ashobora kujya muri description akajoininga kuri iyi cloud mining company, hanyuma agatangira akamininga ahereye ku madolari 25 yonyine, bitewe n'ubushobozi bwe, bitewe n'ayo yakwihanganira guhomba. hanyuma ku muntu ushaka gusobanukirwa byinshi kuri iyi miner ashobora kunyandikira kuri WhatsApp, hanyuma amubwira byinshi bijyanye n'iyi cloud mining. Murakoze cyane rero, ndabemera cyane. Ciao.